Panalangin kang apong Mama Kalulu. King lagyuning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Lalapit ko kaya ka, o apong Mama Kalulu, kambening beyatan ning kaladwa ko, kambering lingasngas at pigagap ko, kambering kapag subukan aarapan ko, kambering bage liligalig king puso at kaisipan ko, kambering pamangailangan daring taong kaluguran ko, kambering pamikasalat kainan ko, kambering mabuli akong kasalpantayanan, kambening matbud kong kapanaligan, kambening dimot kong lugod. Lalapit ko kaya ka, nung makananong lepitan na ka, nitang babaeng kayayagasan daya. Ban kalupa na, at agkilke, agyanging laylaya namo, ningimalan mo, at kumayap ko. Lalapit ko kaya ka, nung makananong lepitan na ka, nitang taong makiketong. Ban tagkilan mo ko't pakayapan, ban linisan mo ko kaladwat katawan, bandinan mo kong bayong biye at parasan. Lalapit ko la naman kaya ka ding pakamalan ko king biye. Kalupadaret ang taong memitbit ketang paraliti ko. At memusbus king bubungan, bangi kuldasde at ilapit kaya ka, itang kakaluburan dang ating kapansanan. Ako man po Ginoo, buri ko sang ilapit kaya ka ding kaluburan ko king biye. Ban ilaman, damdaman doring amano mong makapasno, at baning upaya ning kalam mo, munye bayong sikanan karing tuddang mangalgal, at may bugdang masirado. Ban enalamitakid pa si bayo, o maliliking paglakad da. Lalapit ko kaya ka, o apong Mama Kalulu, nung makanano na kang lepitan nitang babaeng kananeya, amig makalunos alang-alang king masakit anak na, at may nalig king degulan ning puso mo, ning lunos mo, at masabal karing alang akarapat. Kalupa na, lalapit ko nganting asong manenaya, king pamangan amababalag ibat king lamesa ning kayang amo. Lalapit ko kaya ka, kalupa na nitang babaeng mi kasala, aw meda ng basibasan detang taong mapanus ka. Uling balo kong mapaglunos ka, at ika mong bukod ing makapangat mo king kakulangan ko. Ika mong bukod ing makapanakap king kamarinayan ko. Ika mong bukod ing makapibangon kanako ibat king pangalugmok ko. Lalapit ko kaya ka, kalupa ng San Pedro, inyang pepakit kakaya, at may bugyang lumbog king dinena. Inyang inagkat mengmengan, at may pasyag pa si bayo king lugod na. Sumangit ning gewa ng pamaglingad kaya ka. Lalapit ko kaya ka, antimoretang alagad king Emmaus. Ban kalupada, akayabe da ka king paglakad ko. Atalastas ko ing sablang mga palyari king dieko. At ban kapamilatan ding banal mong amano, ing puso kong dirimla at daralumdum, mikapaliya at miyaslagan sala. At ban akilala da ka, potang kasuluda ka, at merinan kong sikanan lo. Marap pasibayo karing bagay at tatakasan ko. Susuko ko kaya ka, o apong Mama Kalulu, ing sablang kanako. Uling ika mong bukod ing Ginoo ko at Diyos ning biya ko. Ikang mabibye at mag-ari, kambening ipa at ning Espiritu Santo, manggaman king alangangga. Amen. King lagyo ning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen.
Brothers and sisters, yabe talaking misang iti ding makatuking intentions. Kapasalamatan daring Alyanigi and Torno family, Amelita Baliser, Dr. Conrado Baliser, Josepina Ricaport, Teresita Yalung and family, Q and Fitang Narciso and children, Gina Aguirre and family, Lynn Alde, Marian Torres, Yoli Pineda, Gabriela Angeli Lopez, Ian Alan Constantino, Maria Nazaret Lopez and family, Pacho Motor Parks, Mr. and Mrs. Pacho family, Jesus Balingit, Marilu Esguera, Nino Garcia and family, Arsenia Bacal and family, Niel Carbunco, Marites Locero, Roner Rios, Maris Joshua Lozero, Hakan Ronerinas, Enriquez and Tanueco family, Sunday and Let Basilio for their 40th anniversary, Ronald and Jamie Pino. Para king birthday dari Shirley Manarang, Corey Balinton, Alma Manarang, Jocelyn Lozero Ereher, Telma Kabatingan Lozero, Elioter Ereher, Russell James Orbistondo, Edith Ico, Paulita and Jocelyn Dungka. Para aking kapagnasan dari Rowena Nano, Raquel Endo, Rogie Enriquez, Mon Arcilia, May Sonido, Glenn Sonido, Alice Eugenio and family, Myla Malonzo and family, Edwin Katakutan and family, Elaine Katakutan and family, Edith and Yuto Yoshida, Darwin and Corazon Cuellar and family, Arnold and Alet Dungka, Richard and Chona Yumol and family, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Esmin and Connie Malig and family, Gosyang family, Oscar Manalili and family, Mr. and Mrs. Melvin Sumamlo and family, Josepina Ricaport, Ding and Tess Buko and family, John Fall and Amy Buko, Martina Aileen de las Alas and family, Gerald Sibayan, Justa de las Alas, Femi Santos and family, Reynaldo and Emmy Santos and family, Adoracion Caringal and family, Emerita Bino and family, Jessa Mercado Mariano, Corazon Saldi and family, Carmela and Erlinda Vincente family, Maria Cecilia Policarpio and Gracia Saito, Amiel Gabriel Guevara, Nolan Kevin Sakuma, Elena Garcia and family, Remy Bacal, Aurora Dunca and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Gigi Balmaceda, Olive Oitesa, Javier Ental Jr. and family, Eileen Lisa, Corazon Galicia Tan, Syra Ann Alquero and family, Rosario Shoponco, Tiglao, Aldrin Granda, Aiden Coronel, Yuhan Arcibedo, para king malagwang kapaldanan dari Emer and Lydia Paras, Seremin Faras, Jewel Seng, Bernadette I.B., Christine and Ariel Arguete, Kaiden Arguete, Macbeth Torno, Edith Mercado, Mary Ann Nelmida, Alberto Pasca, Annabel Garcia, Ariel Policarpio, Aldin Lacson, Eileen Edora, Benamin Sanchez, Florentino Aison, Erin Chamson, Rosalinda Datu, Adelfa Angeles, Emer Norma de Mesa, Ingracio
Omelgo, Emelita Ponciano, Venancio Adan, Rosel Pascual, Luz Beminda Navarro, Lenny Robredo, Adan family, Navarro family, Noel Fineda Sr. Pangadita ala naman puring kaladwada ri Lilia Rebecca and Pablito Yalung, Rodolfo Isip, P. Isip, Alan Alquero, Mr. and Mrs. Aguido Lacap, Felina and Fernando Galicia, Concepcion Lisa, Serapio Ereher, Rosa Ereher, Elena Ereher, Nicasio Loreso, Robert Loreso, Lydia Cabatingan, Expedito Gonzales, Leonila Pugado, Manuel Fogado, Leonida Rubin, Yolanda Adan, Adalberto Adan, Eva Azahar, Francisco and Modesta Granda, Vicky Manalili, Jesus Ricafort, Ramon Ricaport Jr., Ramon Ricaport Sr., Fortificacion Ricaport, Jose and Candelaria Jose, Adeline Ricaport, Monsignor Norberto Coronel Constancio, Escolastica, Lucia David, Rosendo de las Alas, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Aileen Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Normando Bitug, Luis and Pitang Narciso, Alfonso Angeles, Robbie Basilio Angeles, Engineer Jose Mangiliman, Gerardo Mangiliman, Armando Mercado, Romeo Caringal, Helen Valencia, Aguida Maximo Pepe Jr., Godofredo Tayag, Josephine Tayag Galang, David Jan Mayran, Tito Saldi, Justin Yutuk, Isidro Vicente, Patrick Jonas de Guzman, Jose Dunga Goenco, Vicente Sarmiento, Rene Sarmiento, Crescencia Sarmiento, Rupo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Gueco, Cecil Tobiera, Dolores Calulu, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abendaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Anatalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abendaño, Amanda Saguban, Marieta Abendaño, Ropino Santos, Evelyn Simbahan, Sopronio Simbahan, Vianney Trisna Katakyan, Anastasia Sakuma Makrima Lacson, Rogelio Lacson Sr., Gina Sikat Manalese, Francisco Manalese, Arsenio Bacal, Milanio Garcia, Patrocinio Garcia, Erlinda Cordel, Emilio Dunca, Antonio Dunca, Alfredo Aison, Amelia Giao, Ignacio Giao, Nicanora Vargas, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Leonardo and Avelina de Jesus, Luisito and Larry de Jesus, Arnel and Ines Tanueco, Corazon Mirasol, Juan and Melanie Mirasol, Rodencio Lansang Dizon, Javier Intal Sr., Chanel Cassidy Fernandez, Diosdado Tanueco, Clara Tanueco, Efren Enriquez, Edmond and Rebecca Tanueco, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Roger Capati, Aurelia Bantug, pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na, reng mangailangan, king pakalulu, ning Ginu. Ing magmisa tamo po ngeni Reverend Father Rafael de la Cruz.
King nagining pa, Payanak, Pang Espiritu Santo, Amen. in grasya ng Ginoo tayong Hesus Kristo, in lugudan ng Diyos, sa naning Espiritu Santo, manatili kaya kayo, At keka antimorin. kapatid ng Ginoo, ang Ebanghelyo tamo ngayon tungkol ya kay eda pamananggap ng kayang kabalen, king Ginoo tayong Hesus Kristo. Muna nga tayo po pigunaman kay misa tamo ngayon, ang Ebanghelyo ngayon, uling doon naman tayong pasibayo kay panahon na ng Koresma. Yung pigunaman tamo apining pangadwang pamamasa. Malagad lamo ito na. Kadwang pamamasa. Uling mahulagaya tungkol ya kay lugod. Itang sulat ng San Pablo, karantao Corinto. Itang chapter 12, pumunta kay chapter 13. Tungkol ya kay lugod. Yung lugod yung peka mahulagang dili. Kaya kakatamong biye at imong Kristiyano. So ito yung kakatamong tema ngayon tungkol kay lugod. Timong pamagsadya tamong isang talapari maging kasalanan tamo at manyathang patawad. Yagastang miyagdanagdaning kapanisyan magumpisal ko. King Diyos, amayopayang tutu, at kaya kayo kapatid, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nita ipanigapuko kan Santa Mariang Kapilan Mambirhen, kareng sablang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatid, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginutam. Ing Diyos sa may pain tutu pakaluluwa na katamo, yung pangapataw da rin kasananan tamo, may dala na kataasan ang King Biye Alanganga. Amen.
Manalahin tam. Maigpa banwa, manibat king panaundi Abraham at Moises, ang gana kaniting pamitipon, ning iglesia mo king panalangin. Inubog me, ing meto nga balayan, king wangis na ning anak mo. Puanawanan me, iting balayan, king kalam ning kekang kayarian. Aso iwan na kasana, king balang kapag nasan mi, patapakit, ing lugod mi, para king metong at metong, at imo no makanano mo keng liguran, pagkulob mo iti kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Jeremias. King panahon ng Osias, nga nakanako ning Ginoo. Baluran ka, bayura ka dininan biye, at piniliran ka, bayo ka pamibayit, bang naging propeta karing bansa. Emo painan ning lub mo, munta ka, sabyan mula karela, ring sa belang bage, inutos kong sabihan mo. E katatakot karela, nung mitakutan kang ni karela, lalura kang pamatakutan, potang at yun ka karela. Makiramdam ka, Jeremias, ing balang tao kiting bansa, ding hari ning Huda, ding opisyal ding pari, at ding memalen, lumaban langan keka. Dapot ngening aldo iti, gawan da kang matok gumpe karela. Mangari kaking meto nga syudad, ami padurtnan kuta o asyas, at ang su o pader abakal. Era masambut uling kayabe mo ko, at era kapaboren. Ako ing Ginoo ing magsalita. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ika o Ginoo, hing lalapitan kong santungan, sa pahin tulot, hing dugpa kako ing kabiguan, huli na ning makatuliran ka, kakong asahan, ing saupan mo ko at iligtas, dalangin ko, pakirandaman mo, sagipan mo ko. Maging anti kasanang matibe santungan para kako. Metong akuta ak kambilan ko kapilan man. Ikaing kakong santungan at talaga paglwalo. O Diyos ko, iligtas mo ko, karing mga rawak katao, kinggamat daring alaking matulid, at mabagsik katao, iligtas mo ko. Ika o Ginoo ing kakong kapanayan at asahan manibat na kanitang anak ko, king mabilog kong biye, kaya ka kumanalig, ika na ing maningat at manantabi kanako, manibat pa anyang mibait ko.
Ipasyag ko ingkekang kayapan at aldoldo, hibalita ko, ing pigkalub mong kaligtasan. Puriyan ko o ginong kakatas-katasan, ing makapagmulala mong kayo pa yan, kakong ibulalag, ing kako bukod mong kayapan. Pamamasang iba't king sulat ng Pablo, karing tao, Korinto. Pag nasan yula sanang lalong akamtan, ding maulagang kalam. At ngeni, ituruke ing paralan amaygit karing sabla. Nung makapagsalita kuman karing amano daring tao, at ding anghel, dapat ala na kumang lugod. Ing amano ko, mangari mong kampanang bibyong o pompyang akalaksing. At nung atsuka na ako, ing kagiwan na ning masanting nga pamanaral. At ay tinjan kungan, ing sablang makalihim, at ing sablang kabyasnan, at ing maragula kasalpantayanan, ang makayalis karing bundok. Dapat, ala na akong manglugod, ala kong apala. Ipamye kong maning nga tsukan ako, at pasilab ing katawan ko, king sakripisyo. Dapat, ala na akong manglugod, ala kong apala. Mapibaba tayo at maganakaing lugod, eya mapangalalo, o makasarili, o mapagmatas, eya magaspang augali, maymot, masungit, tatanamwa, napitutulan ing marawak adapat, nune ing katutuan, ing lugod, talakasawa, ing sabla paniwala na, milano kapanayan, at pibabatana ing sabla. Ing lugod alayang kayangganan, ating mga lagong aral, tapot hela manatili. Ating makikagiwan king pamagsalita, dapat iti miwakasan mo naman ating kabiasnan, dapat iti ating kapupusan, paghanap ing kabiasnan tamo, at king kagiwan tamo, king pamanaral, king amano ning Diyos. Dapat nung datang na iting ganap, ganita itang ganap, mawala na. Inyang anak ko, migsalita ko, mimisip ko, at mga tuliran kong antimong anak. Dapat ngening matuan ako, dikwan ko na ing panugaling anak. Ngeni, ing akakit tamo, bala mo larawan niyang malabog king salamin. Dapat datang ingaldo, akit tayang lupa at lupa. Titak mo ing balo ko ngeni. Dapat king paintungol maging ganap na. Antimo nung makanano na kung balo ning Diyos. Ngeni, dating at lu manatilila, ing kasalpantayanan, ing kapanayan, at ing lugod. Dapat, ing peka maragol dili kareti, ya ing lugod. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos, parangalantaya ing mayak a balita.
King Gino, tinubod nako ban ipanaral ing mayap a balita. Karing pakakalulo at ihayag ing katimawan karing bihag. Ingin manatili kaya kayo At keka antimore. masa aking may pabalita agpang ka San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Biklat na yung libro at ikit na king lugal, nuno makasulat ing makatuki. Ing espiritu ning Ginoo at kanako, uling pinili nako, manipanaral ke ing may babalita kareng pakakalulu. Tinubod nako, man ihayag, ing katimawan kareng bihag, at ing pangabalik da panimanman ding bulag, at ing pangaetbus ding may lipit, at ipabalo yung banwana ning pamagligtas ni Ginoo king kayang balen. Jesus may gumbisayang magsalita king sinagoga, may tupadya ngeni iting dake na ning kasulatan kabang pakare naman niyang mababasa. Ikwanong ang kapanandaman at pigmulanda ing sentingan ning kayang sinabi ngara, aliwawari, iting anak ng Jose, nga nakarela, balo ko ing sabyan niya kanako, ing kasebyan, doktor, hulwan mo ing kekang sarili, at sabyan nyo naman kanako, daptan mo naman, ing kekang balen, ing abalitan ming dapatan mo karing Kaparnaum, arabang Jesus. Sabihin ko iti kay kayo, kapilan man yung profeta, malyaring mi parangalan king saril ng balen. Pagkirandaman niyo ko, katutuan, indakal ang babaeng may balo, karing Israel, king panahon ng Elias. Niyang minuran, kilub na ning atlong banwa at kapit na, at mika maragul, adanong king mabilog alabuad, makanyan man, mituburan munta Elias, kanino man kareti, nunemo, ing meto nga babaeng may balo, ning Sarepta, ing sakop ning Sidon. At akalang leproswan, karing Israel, king panahon ning profeta Eliseo, dapat metong man kareti, alang kinayap nung emo, inaman, at tao Syria. Mimuala ring sablang taong at suking sinagoga, inyang dindam da iti, tinalakadla at liwalde Jesus king balen, at delare king bingit, king bundok, akatatalakaran ng karelang balen, bareng inabo king bangin. Dapat linabas siya king kalibutnanda ring takalatao, at sinulong na ing pamaglakad na. Kapataring may babalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Pagkamala na kapataring Ginoo tayong sa Kristo. Sinabi ko, pigunama tayong kaduwang pamamasa. Nagpatami kong humili kayong kaduwang pamamasa. Ano yung inipin, tungkol na kayong maulagang bage kayong kakatamong biye, mong Kristiyano,
yung tungkol kay lugod. Nung isummarize kaya po yun yung kaba, agyangat yun nangan kaya kayong ega na gana. Ano? Biyasa ka, mabandi ka, gagawa kang milagro, biyasa kang dili, ega na gana, atsugan kaya ka, ana, nung ala kang lugod, ana, na ano, alang kwenta nga niya na, alang kwenta. Di ko po nga basang istorya. Balak ko kanya ang sine ini na. Marilyari pala kayang tunay, biye. Ating kasing bayong may asawa, 21 lapam, at may kaya nakla. Ano niyang pa-examine yung babae, sinabi na ng doktor, kitang ultrasound, okay yung anak mo na yung ating kayang ikit na tumor, na. Aksidente mo itang tumor, na ano yung ating yung ikit yung doktor. Anyapin, masakit, na. Papalyaring mati itang baby, na. Kayang atyan mo, na. Kailangan mamili ka, na. Yung biya mo o yung biya na ng anak mo. Balak ka mong sinay ni, pero tutukan biya, yung title na ng story, Rosemary Baby, uling itang babaeng lagyan ng Rosemary. At makapag-desisyon ng babae. Anak yung doktor, muli kaya pa mo po, manalayin ko nung naning tsada na kayo puntalan. At ibigay kayong pakibat. At itapin din natin yung panahon na may balik kayo ng doktora na buri ko po maging mabiyayang anak ko. Ko po, bali na ating kung tumor. So yung pinili na itang kayang baby. Total na 21 years old na ako nakal na ako ikit-kit yato. Yung anak ko po lahat pangikit, dindam ko na yung lugod ng pamiyalo ang experience ko. Yung experience ko ni buri ko, yung kakong baby, adanasa na naman. Ito, may bait siya yung baby na kaya, healthy. After how many months, mete yung mother. Balak mo kay sinewin, it's true. Milyari. O nakita yung tunay lugod. That's a very good example na makasadya kang mate for the other. Mga pinapakit na yung ginutayan sa Kristo. Makasadya yung mate para kay katangan. Balo niyo yung kay katamong second reading yan tukulyapin kayong lugod. At maralas, gagamitan din yung kayong kasal ngayon kasal. Uling siguro masatingi sabihan na tungkol kayong lugod. O na yung po tungkol kayong kasalin tungkol kayong komunidad. Bala niyo bakit tuling kitang community king Corinto, ipapagmayabang la kayong kabanalan. Sipan mo kayong kabanalan, papagmayabang la. Kasi, siguro grupo-grupo lang. Kami ating keng gift of healing. Kayo wala. O yan na. Kami, ating keng gift of preaching. Kayo wala. Kami, ating keng gift of speaking in tongues. Valyoreta. Speaking in tongues. Kayo wala. Bala nyo, ano sinabi ng Pablo? Sinulat na Diyan, ganaganat yun ang kaya kayo, nung kami kakalugod, alang ang kwenta itang kaya kayong gifts. O yan, Kanya pining mahulagay naita mo, may kakalugod tam.
aga nakakitang sinyer ko napon kayang Facebook. Di kalwa, di abasa. Kindness and love, ana. Istong mateka kay tiyato, kindness and love. Yung aga nakada kaya ka. Da naman aga nakaya na. Itang, nung nano ka kabyas na, they don't even know. Pati lupa mo, da naman aga na ka. Nung malago ka, po mo sa tinga lalaki, kawangis ko. Alalang aga nakakaya ka. Pero, ing kaya kang ganaka, apo yung tao kang malugod, itang bukod yung aga nakada kaya ka. Diyan biyasa kang tao. Kaya may ka-Alzheimer ka, pati lagyo mo, yun naman balo. Una itang lugod, itang kaya kang ganaka. Yung manatili. Aga na ka kay Bishop Cruz. Mete niya naman. Ito yung sinabi kaya kaming pari. Buri ko na, may tumuinda naman ko kaya nga na akong pari yan. May mo. Potang Mateya, ay indadamang ko sana. Kaganakana itang pari nga ita. Kalugod na itang pari nga ita. Wala nang aliwa, ana. Ito, yung sabihan. Yung sabihan yung kaya katamong katong pamamasa. Hanyapin na sana, ining pakapakita mo kembiyatam. Yung mayakit sana kembiyatam mo ini. Ano pa ning second reading, itang last part, ana. Gana-gana kaya tiyato, ana, lilipas. Makanyan, na. Wow. Lumipas yung gana-gana. Napin diyang malabong tabuak, datanging panahon, 5 na kabuak mitagan. Kahit naman nakal ko pa buwak ko. Malago ka. Dating yung panahon, milalako ka lago. Walang pa-opera lata rin tao yan. Walang kaya nga nga taga, mga 4 O yan, ha? Lilipas yung ega na gano'n. Biyasa ka na kay. May kasakit ka na kay. May Alzheimer's disease. May manamabalo. Mabandi ka na kay. Burita ka rin tao, walang mabandi ka. Ano yung patangalanan kang piban dyan? Wow. Unang lumbagay ang manatili ng San Pablo, yung lugod, kapanenayan ang poing kasalpantayanan. Deni, manatili la. But the greatest among this, is lugod. Anya pinining pansinanta mo at imong metong alagad na ning Ginoo. O ini po yung tuturo na kay katamo San Pablo. At nga na pang Jesus, may kakalugod kayo, nung makanano na kayong liguran. O yan, nakabudlugod kay tang burita mo. May kakalugod tamo anti mo nung makanano na kayong liguran. So, pagkapusan tayong Ginoo, kayang pamaglugod. Anyapin na, tamo malaring lugod kayang sarili tamo. Imbukod mong tukyan tamo, ingino tamo. Uli ngayong dalan, yung katutuan at biye. Talakad ko po niya, pasyag tamin kakatang kasalpantayanan, sa salpantaya ko. King Diyos, ikpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristong anak ng buktong aginuta mo. Pengagli king upaya ng Espiritu Santo, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi paku king krus, mete at mi kutkut, tini paaya ka ring mete, king katlongaldo sinobliyang nebye, pepaytas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, ikpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman, keti, bang mukum karing mabye ampong menga mate.
Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasubli ng mie ding mete, at king bie alananga. Amen. Panalangin ta, King Diyos, ing sibol, ning sablang pakamal, ban maging dalisem, ing kakatang lugod, at sumulong, king Santa Iglesia, at king Yato. Pagkibata mo Ginoo, mananong ding biyemi, idalit da ing lugod mo. Gino mananong ing biemi, idalit da ing lugod mo. Para ka ring anggang ministro ng Santa Iglesia, akilala re sanang miyamasama sing Ginoo, at asaw pandoring tawong sumulong king karelang kasalpantayanan. Ing lugod da king Diyos at karing tao, yasanang tumayid karela, ipanalangin ta king Ginoo. Gino mananong ding biemi, idalit da ing lugod mo. Para ka ring atsuking upaya at pamanimuna, ban ela maging palalo, mila ko katapatan o magdulap mo king sarilirang kapakanan, ban luguran doring taong mipagkatiwala karela, ipanalangin taking Ginoo. Gino mananong ding biemi, idalit da ing lugod mo. Para ka ring sayantipiko at taong mga biyasa, ban atuklasan doring lihim na niting yato, at ding misteryo ning biye, ban ing lugod ya ing tumayid at munye inspirasyon karela, ipanalangin taking Ginoo. Gino mananong ding biemi, idalit da ing lugod mo. Para ka ring hanggang social workers at ding mumugit king edukasyon, ban ari na dong kapanayan ding at sulalam dang lingap kapamilitaning karelang tiwala, ning karelang diwa ning pamakyabe at ning lugod apasigla karela, king tungkol da, ipanalangin taking Ginoo. Gino mananong ding biemi, idalit da ing lugod mo. Para ka ring komunidad, anong nota mabibye, ban mabiyasa tang maging mapibabata, sumuyo, at magtiwala king metong at metong, at ban gampanan tam iti uyab ning lugod, ipanalangin taking Ginoo. Gino mananong ding biemi, idalit da ing lugod mo. Ngini adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ay pa, kaya manalig, ban sikan at manatili in lugod mi, gawan mong malyaring apagkatiwalan at mo yung lugod ning anak mo, ang mabibye kayabe mo, manggaman ng king alanganga. Amen.
Manalahin tama rin kakot, kaya kain daon, matanggap lasarap manin Diyos, ikpang may payan tutu. Tanggapan saning ginuy ting daon karinggamat mo, king kapuri at kaligayan ng kayang lagyu, king kaya kataming kasaplala at ning mabidog ng Santa Iglesia. Ginoy, katula mo sana ring regalong daralami, king kek ng altar, gaan mo ang sakramento, king kek kaming kaligtasan, tiyadon mi, kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing ginumanatili kaya kayo, At kaya ka iyat antemore, naya rin ang pusoyo. makayat nano king Salamatan tayong ginawa Diyos tam. iti karapat dapat at matulid. Kuneping karapat dapat at matulid yung pasalamatan na kaparati no mang karino ikpa, Diyos king alangang alabos may paya. At sukeka, ing kaming pangatsu, pangimot at pangataw, king pamibiyabiyay mi aldoldo, daranasan mi ing kang lugod, king lugod mong tenam, king meto yatu, binyanan ing kekang anak, ing Espiritu Santo. Bilang mumunang bunga, babiyay garansya, ikayabi mo kami, king siping na kapilanman, ulinita, kambeta ring sablang kora ring angyel, karing banwa, daralit mi kekang ligaya, dahil makiyabi lang tuklang babiyay kapuri ang keka, at ngaming kakanta, tunay kaping banalo ay kapay kayong panibataning sablang kabanalan, linita pagparalampumi. Pabanalan mo sa retingahin kayong Espiritu mo ban para kay kami, malalang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bay mi daong ko sa loob, kayong pamilasa at kamatayan, kayong wana yung tinapi at pasalamat siya keka, piraso na binyane karen kayong disipulo at nga na, tanggapan niya iti kay nga nat kananye, iting ka na akong katawan, ami daon para kay kayo. Makayo mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis, pasibayan ba pasalamat keka, binyaning kalis karen kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti kay nga minum ko kaniti, iting kalis ni kanakong daya, yung daya ng bayo at alang hanggang tipan, namibubu para kay kayo, para karing sablang tao bangketa, ipatawaran la ring kasalanan, at tanyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo, Mr. Aning Kasalpantayanan,
ngini ka nakal miyo ikpaing kamatayan at pangasubli ng may biye ning anak mo naran miya keko. Iting tinapay na ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain mi pasalamatan kaya kayong pepalarian mo kaming matampang tala kadarapan mo, maan sumuyo keko. Pakumabaming pagamuam, kaming asanang misulusulok yung katawan at daing Kristo, tipuna na kaming ating metong ng Espiritu Santo. Kaya na kami igpain sa iglesia mong makalaganap kay metong ayatong, ang biganap yung lugod, nga may kaming Papa Francisco, kaya kami nga sa Bispoy Florentino, aning sablang pari. Kanakan mula naman yung kapatid ming pepainawon at mananayin subling miye, aning sablang mayawon na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakululuan mo kengan, gaan mo kengan karapat dapat yung magkamit king biye alanganga, makayabi naman na Virgen Maria ay indunin Diyos, San Jose, ating apostol, ring sa balamong santo at tinupad, king malmong kaburian ng kakabaning panahon, puriyan na katpaligayan, kapamilatanang Hesu Kristo, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kami na at kaigpang may payan tutugagon ng Espiritu Santo, pupuriyan na katparangalan ng manggaman king alanganga, manalayin tangan kayong patamo ka rin ama anong tiro na ning Ginoo. Kapos mo kami, O Ginoo, king sa balang marok at malagad mong pagkalubing kapayapan, aking panahon mi, king kasapan ni kaya kapakalulu, parati kayong may kapos kayong kasalanan, miligtas kayong sa balang kaligaligan. Kabang mananaya kami aning maligayang kapanaligan, king panyatan ni Yesu Kristo, kaya kaming talapangapos. O ginaming Yesu Kristo nabi ka rin ang apostol, yung kapayapan lalakwan ko kekayo, yung kapayapan ko biya ko kekayo, masaba baligdan, yung kaya kaming kasalanan, nalawan mo yung kasalpantiyan, yung kaya kayong iglesia, pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyay at magari, manggaman, kingalanganga, Amen. yung kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilan mang kekayo. At keka antemore. Bakit tangyan, may kakanametang tamo, king kapayapan kekongan,
Ngayon, kordero yung Diyos, may loko king kasalanan, niya tumapalad ring mayaws, king apuna na ring kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapat yagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Katao ng Kristo, Amen. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ning ngening pinandit, era ka atanggap king sakramento. Umeka mo man, espiritual kening puso ko, kakaluanda ka, bala mo wari, at tsuka ka rin. At pakisametong king lobusan, king sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen.
Panalangin laban king Omicron Byron. O malugod mingig pa, kimpami katawa ng tao nimbugtong mong anak. Ipaganak mo kaya kami ing abera ka, ing kami magdilidili. Abera ka, iti impagmulan ning kaya kaming sikanandog at tepangan. Ing ena kami dapat tumakot. Kabud na sasalikot, ena mikimot. Abera ka, bang pakayanan ing pusan mi kinggye, lalo na king panahon, kami, pamikapibangon king kabyayan, paulining pandemyang dintang. Ngening makaambang ni naman mikalat, king bayo ng lupa anting Omicron, abera ka, karentaong alang sawang sasawp at lilingap, kareng miririkan. Lalo na ringke kaming frontliners, king pagkalusugan at aliwaming pamangailangan. Panandaman mi sana ing abera ka, king kooperasyon at pamikasametong ding kekaldan, lalo na king pamagbakuna, king pamanupad kareng tuntunan, kaingatan at biye pamanalangin. Adwan mi iti king lagyo ng Jesus, Diyos aatsubo salmi kaya bemi. Amen. Talakad tapo. Manalangin tang, Ginoo, paskinangan mo kami, kapamilatanan iting saup, king kaya kaming kaligtasan, pamilatanan iting Kristiya, pagkalob mo king tunay kasalpantiyanan, ingalang patanat, apanyulong, king mabilog ayato, tiyadwan mi, king lagyo ng Jesus sa ginumi, Amen. kempong Miyerkules sa February 2, piyesta na ning pangadaw na ning Ginu, king templo. Piyesta pumabalakat. Tao ko pumabalakat eh. Kari ko bait. O na yung tinak lang ka rin. Hindi ko may gara lang ilas. So, itang balemi ka rin, di alam yung ilas. Binuwat mo yun. Itang minuna kasi rin, bale, posti lang dutong. So, kita pong aldo nga ito, kayong Miyerkules, kaybat bayo, kung kaybat daning misa, tintapong blessing kayong kandila. Na? So, ausan dyan ang piyesta ng Candelaria. Kaya pong Miyerkules yan. Na? Hindi naman natili kayo. At kaya ka antemore. Pensionan na kayong Diyos sa may payan tutu, ingig pa anak, ating Espiritu Santo, Amen. kapataring misa mi daw ni may taking apayapan at king lugod na ning Ginu. Salamat, King Diyos. May payaldo po kaya ko.